Ya Ahohu, salam sehat. Dalam rangka HUT Museum Pusaka Nias ke-25, maka Museum Pusaka Nias melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya yaitu cerita rakyat Nias yang berjudul Bale Gauti. Akan diceritakan oleh Bapak Fauzi Seki Laia. Ia dae ifuli matohuge vanutuna maido sino te sura moroi bambuku bapa HS Cibua ma bapa ama idaman Cibua maido dae ya ia ni fotoi balu kauti vau nia si manita me fena bamboto ni hayu sihono so sambua vonga pato ia ira ade lo hadoi haracaki mata mane bangumau lo hadoi ono da odania va ira televisionia la kau ni mano ia ama balu gauti ia ira ade niha fondege va anumana lo hadoi o hota ni rejatua khura lo hadoi harato lo hadoi tano da odania va imane mane he vo omonia ina balu gauti he ivisa na samusalu samusama ulau mate bahaniha sedoroga ya o moroi furi ba me irongo da ama balu gauti ba ilau meke eke adoru mano ni dano horonia berdao to hari nama balu gauti ikau ni nina balu gauti imane nina balu gauti aine data lau mangadro data ande hobu da mangalulu ita heco heboto baba co henoso matola sa ibe danono he hasai balu gauti va ebua le ara oroma dabina nina balu gauti bayai va umusododora erobongi iruma lalau mangadro bermenoto la ibe ekhura hobu sama jekiboto baba sama jekinoso walu wawa furio no mate nama balu gauti bamoroi furi nama balu gauti tubu nono khonia va ebua hasai balu gauti yai hogo sai adulo va ebua tanga jagai tuturu va akanau ba inono yaya wa hokonia no utala ba itoro to dunia ina balu gauti ilau mee imane fanga dromadae ama balu gauti hasa muzaluo metana owi imane balu gauti khoninania he inaku sedono yao hadia manoni erau bongi maoho tutuna heku matola sa ubelala to hare nina balu gauti ba itu tuna khenononia itema balu gauti imane khoninania he inaku damai ita bayaku mai ita mangalulu baca me etano imane inania he balu gauti iyo aya ita sibayau bersibayau niha sebuah harato ya ita niha sinumana ite malini nania balu gauti imane he ina le tubu kawuni nalotano hatelu bongi aifaho momoi ira khutsi bayania bame to hari ira imanesi bayania hana to hari ami moi mangandro ami sui le bata milau ofano imane balu gauti hesi baya andeva to hari da aka badaa moidra aka vangadro tanomo sinano sito bali fa auri i fauso ya si bayanya no meke imane lo hade khuku tanomo badaa i sebi buka lokonia si bayania ba imane khedra tali fusionya ya
bayai va abu dodo nina palu kauti meke eke mano ia imanesi bayania milabu ami mi ofano va abu mi basi fau fe eke ifazawa nonia ina palu kauti sino ide patua le mofano ira ba imane kheninania balu kauti he inaku halo damono sinano ada moroi badanga cibayak ta ohe ia bata tanoko bamela fisawa ira le olifu balu kauti vanguma cibayanya he sibaya sauha kele dan nomo sinano sino obe ekhema moroi babu kaloko badania nano matano banano mohua ma fuli da aka khubadaa ma be esumange imanesi bayania noada milabu ami mufano ira ba meke ekeni na balokauti le te bato ve ekenia sara lala ira mufano ba irara dodo dinanya balokauti imanehe inagu sedono yao bai busi dodo data halo dan nomo cinano buka loko cibayaku ando data tanoko ia balasa data faoli ia vanano babada odania te sedra cinano sisohi sobua basi tola mua hau me dari wiriwi ba mauso ira bala tueli ira vofano ba noke ilu inononia balu kauti ina balu kauti ban menola ruki lasa ofahabu duu da odania va iwa khuninania balu kauti imane he inaku bai busi dedu o hedo bako woto sifahano tano bakapolo bago woto sisara ba halo sara buka loko si bayaku adro otanoku batotoi fahe baba go woto si telu batotoi bulundu unia baba go woto si efa totoi rigi baba go woto si lima totoi duria bahafea baba go voto si ono totoi ohi bago voto si fitu totoi kamandiki ba meno availatano ba ifuli ilabu meke ike ina balu kauti ber meta nomo sinano sinolatano adro lo irai lalabu si manedao ba ilau manodao ha ber manova o masi ia khenononia da ova iko o mano meno iruki vele dua dohare moi irava maiki laza khura bala ila khura ko votolaza sinola tanoko sinano buka loko si bayania no meki no afenu sinano yaiva atabo yaiva asuhibua fefu oi auri no afenu meki tifitu o voto no meke ba meno roma khura ba avena ituhi dano ina balu kauti ba vangadre sawagolo khecho kheboto ba khecho khenoso. Demikian cerita rakyatnya Sebalagati yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya Ahok.